dostlardan bilsin. Konuşalımız dostlar. Endi Raul abini bilmeyen kişi yoktur. Raul abini da üzüldü. Hürmetli dostlar, hürmetli Faksir abi. En evvel bizden şulay şuraştırgan için rahmet. Bizden işte şuraşının kıymeti gün sayın, saat sayın orta baraydı. Ama bizden ustalaşlar bile şuraşı bir karaganda Örnekleri oturgan şekilde, lakin sirek şuraşatlar edi. Hem bugün sizin yakın kişilerini, tuğanlarınızı, dostlarınızı, hizmetdaşlarınızı görüp, biz bugün bize bir şey ko'ngilda bayıp, shunday şadlıklı hisler bile oturamiz. Bu bir har bir oturup, bize bir ders, turmush dersi, aşağı şunetü, Matus şunetü, biz ibret alıp, ayta bizi bugün bu mecliste. Bunda, Faksir bir turunda, ben bir көп aytlarım, qabatlab turgan manası yok. Ben bir narsa aytmoqchi bo'laman. Bu bizning Tatar xalqining shaxsi. Shaxs deganga bir көп narsasi kerak. Axir jamiyatni bizning yashash vaqtida aytdilar endi. Jamiyatda shaxsning roli bu xato zo'r tugul, bitan protsesslar, bitan zakonchiliklar bor. Lekin yaşayanlıysan şahıslar yazıyor dünyada. Şahıslardan cemiyetdeki zakonchiliklar, o'zgarishlar şahıslardan keladi. Şahıslarsız cemiyet yok. Alga barish yok. Mana Faksir abisi şahıs. Endi mana shu manimda Ro'za xonim ayta boshlagan aytdi da, chunki shu shaxsni bizning maqsad kelajak bir shaxslardan natijaga yoshlar ibret alıp. Bana kafeye etip gittim de, çünkü icatta bana uzak yaşara gerek, benim şey, bu benim dileğim. Senin de galimde buldun zor galimi. Halk yarata turgan şugullarga ürettin, ustaz olarak, nişik jirişlerinde, nişik gittirip, bütünüse savaplı ameller kıldım bedin. İnstitutlarda, televizyonlarda, radyoda bulsun, komputercilerde bulsun, senin de halkkan bir yaratkan kuluna öğrendiği. Bana hazır indi senin yaşta, akıllıdır şu aksakal olaş, belki köbrek şu icat şene, şu üzerinin dünyanın aşısında gördük. Yaşlarga, yama bunlarga, belki icatta dağında sana kişini şuna köbrek yönelsen, dürüsürek bulmaz mı diyen bir fikrim var. Bana bugün Madaricimada onun şiirlerini okudum, alıp da geldim neden gazeteni. Bir ibretli şiirler. Mıksu şiirler de var. Bittigi sabah alatırgan, hem ninde bir de netice yasıtırgan ülken aksakalının sözleri. Ben Allah bilse Kazaroklar'da işleyim. Kazaroklar diyen jurnal var İngilizleri. Şunda onun iyun ayında bir zor eser basıp çalışır. Ağıldaşının ağır yolu başa degen. Çünkü ağıldan çıkan bir profesör, doktor indi, görünümlere geçmiyor. Şunun tanımda rahmet ana. Çünkü yana 95 yaş dolarına indi. Olanı okusa siyiner, min ağa karaganda da körek siyiner. Sanın turunda. Kişi turunda. Tatar yazmış. Ne, Faksir abi, sen hada hiç düşmüş ya. Bizim turunda bile indi. Şuna göre, indi bunda aytır sizler bir köy mi? Allah'a şükür buna semizden ceydan. Bu indi şunun arasında bizden tam bir mertebe halk aldığında bizden zor şahıs ikenliğini, halkının yaratkan kulu bulgan ikenliğini tam bir mertebe rastlar buldu. Zor rahmetler. Biz şu tur üstünde oturgan muhterem konaklarga Dinar Efendi'ye hem Roza Hanım'a sözünü belirleyerek alkışlar karşıladığı cemaat konaklarına anlatsın, onları bozullar istiyoruz. Partiler bilirəm. Şuşu meclisdə çağırığınız için çün konumundan şahsen büyük bir rahmetini bildirəsin kilə. Partilerin buna dostlar turunda şınılaq, durub, dostluqla kadrin bilgən kişilərinin ilk bölücüsü Şuşa.
Менә шушы мине чакыру һәм башка дусларыбызны, курсташларыбызны чакыру онытмалы. Гомер буе ничә ел буена уку бетергәнебезгә һаман бер зия барыбызны да бик зур рәхмәт Парсия. Парсия синең турыда бик матур сүзләр әйттеләр. Барысына да кушылам. Doktorlarının da ettiler varsında. Sen bulgan, ongan, jitiz, hem tüzümler, sabır, şolu vakitte kızı kanlı. Ama lakin şolu vakitte tiz suuna duran kişi. Sana şın konudan istenlik sağlık dileriz. Varsı da şunu dileler, varsa da şunu dileriz. İcat şişmelerini sayıtmasın. Elimine ravil etti. Ben senin şiirlerini okup geldim bugün. Soңғы şiirinin birisi bağışlangan Hirayaga. Onda sen etkensin, men sana taba yakınaya baram degensin. Benim dilegim, onda barıp yakınayı, o var biz içinde. Tez kelip jetüğü mümkün, emin sana onu dilemem. Sen uzun ömürlü bul. Hirayaga yakınayı, kumudun bilen yakınayı, onu unutma degensiz anladım. Lakin ömrün uzun bulsun. Senin bile eserlerin eline Milli Kitapxana tarafından ötkərilgan okuşlar konkursu oldu. Şunda Garay Rahim yetakçiligindagi komissiya Farsinin balalar için çıkargan şiirlerin, okuların hem o 3-nji bölekке layık bulunduğunda etilgende. Birinci bölekке, iyi balalar edebiyatı boyunca birinci bölekке layık bulunduğunda. Şimdi ben sana icadi umuşlar dilim. Eli ravil etkende, mene sen bütün kişinin bakşaşlıkka verdin indi, köprek dibetiginde Tatar halkı için seni yarattı halk. Özüneki itip Farsiyle edip güne deşeler. Değil mi? Gelecekte de kabirlerin uzun bulup, halka hizmet edip, tarih kitlerine yazılıp kalırsın deyip uylayın. Değil mi? Köprek, mıhrak, değil mi? Şun mağnasında baxtli bol, Venera bilen maturguna, seni yaratkan Venera, 15 yaşından başık bulup girgen kişi, bilen tegiz gımır edip, balalarının rahatın görüp tanıklarının şunday baxtlik, şun mağnalı Tatarga hizmet edetirgan, Tatar canlı kişiler bulup üstürüğünü dilim. Ağır silerseler de, alarının canları Tatar canı, etileri köpük şunday, layık bulup, halkka hizmet edetirgan balalar bulup üstünden, özünü hürmet etsinler. Hem baxtli bol. Baxıt растяжимое понятие deyir Rus halkı. Mene şu baxıt içine barısı da kirsin. Baxtli bol. Amin. Bunda pek matur sözler aytıldı. Sanından çıkış yasamışıga жеңіл o. Mene aytilgan barliq fikrlarga qo'shilaman desang de to'g'rilab qo'yasan so'zni. Bir yol bor, bunda selevchilar bu istalda barisi da deyarli vuz kishilari, ular kun sayin seyli turgan kishilar. Biz akademik kishilar kabinetga kirib o'tiramiz da kuni bo'yi bir kim bilan seylashmaysak. O'tiramiz shunda. Mene baramiz endi bizning kimlarga. Kim anga 75ni beradi. Yigitlar kebek. Xudoy taolo kelajakda da mene shunday yash bo'lib qolirman yazsin. Bizning Farsilimiz Qo'shqin avlida tursa da, onun qo'shib bergan bir xatarlar men qo'lim oldimda bo'ldi, ko'z oldimda bo'ldi. Mene aytdilar, ertan televizorni qabzsam Farsil kelib chiqadi deb. Mene benim ertan televizor qabza turgan odatim yo'q. Shunga ko'ra mene endi qabzalarga kelar. Uni ko'rasi kelar. Ama onun işlerine g'ajablanmay mümkün değil. O bir filolog da, jurnalist da, yazıcı, şair de, galim de. Mene bir gene dilek, şimdi sözünü kazakla sözmeyim.
Kelasekte de sağ selamet bulup, galim bularak yana hizmetlerin payda bulsun, şair bularak yana eserlerin payda bulsun. Kuday Teala sağlık selametlikten ayırmasın. Hem Kuday Teala hayırlı uzun ömür versin. Hem Finir Hanım bile sağ selamet olur. Bir kızak yaşayız. Burada kelgan qonağımız Tatariston Avul xo'jaligi Fanniy tekshiruv instituti direktori professor Marsel Efendi Taqirovga so'z beramiz. Hürmetli Marsel Bey, Venera Hanım. Birinchidan chaqiruvinizga bek zo'r rahmat. Shunday yaqin to'g'onlarimiz, umr etgan do'stlarimiz, yoshlik yillardan beri men taga zo'r aytib aytolmayman. Qisqaroq aytib aytganda, shu tabun ardında biz turli yoshdagi, turli yozmishli kishilar jiyilgandi. Ajib aytgan vaqtda bizni shu ishlaydigan xizmatimiz o'sha biz bir-birimizni ko'proq bilamiz, ko'proq jahonayamiz, ham o'zaro yordamlashib o'rtaq ishlar biz bog'liq akila. Galim kishi dinki tarixda shulay yozilgan, u Xudoy taolaning kishi ko'rsatib turgan kishi. Mana men ishlaydigan institutda bizning turli yillarda bek zo'r galimlar bo'lgan, tanilgan galimlar bo'lgan, avul xo'jaligi өлкәсендә galimlar endi. Mana shu zo'r galimlarning birisi Farsilaviy siz. Ondan sonra tağım sizden başkalardan zor istenleri şunda siz ko'p turli birlar bilan shug'ullanasiz. Qanunchilikda, boshqachilikda, yozuvchilikda, shoirsiz, jalida bilasizlar hali. Shunga ko'ra tağım anasından da bek zo'risiz xalqcha. Narod ne deb aytamiz endi bizani. Xalqqa yaqin bo'lamiz, mana bizning kollektiv sizni bek yaqindan biri. Ulkan bo'lishlar kerakda. Ana tağımına sizin şu bugungi yasagan sizleringizden bilan da singilleringiz aytgan so'zlardan tag'in bir aytib yanib o'tirdim men. Şöyle bir aqlli kishi filosof aytgandek, kishilar uch turli prinsip bilan yerda yashashga tegishli. Birinchisi ular kim bo'lsalarda milliy darajalarga erishsalarda o'zlarining tug'an yerlari oldinda bo'lishdi. Ikkinchidan ular o'zlarining atiyan orasida oldinda ham uchinchidan o'zlarining şu qisqagina vaqt ichida men shu so'zlarga inandim. Shunga ko'ra sizning planlaringiz bek zo'r, boshlagan ishlaringiz bek zo'r. Xudoy taolo sizga shularni boshqarishga kuch bersin, yaqin tiradagina shu bugungiday tayyorlab turgan kishilaringiz bo'lsin. Yaqin bolalarimiz, unuqlarimiz har vaqt sizni shodlantirib tursinlar. İşli turgan ishlaringiz ishlansin. Baxtli bo'lasiz, zo'rlar bo'lasiz. Kollektiv ismidan menga shu tilaklarni sizga yetkazib beraman. Hurmat kelgan qonaqlarimiz bor tog'lardan ozdan qaydan kelgan neftiyanik var. Venerapaning tug'andan tug'an inisi Murat efendi ham kelinlari G'aliya xonim deyilgan. Hurmatli Marsel Bey, sizni chin ko'nglimizdan, bizning Simiya ismidan, sizning yubileyingiz bilan chin ko'ngildan tabrik etamiz. Siyasi selametlik, tinch turmush, mehnatga vaqtda deymiz. Men so'zlarimni xotinda o'zim deb o'ylayman. Marsel Bey, Venera opa, sizni shu majlisga chaqirganingiz uchun bek zo'r rahmat sizga. Shuning uchun sizni yubileyingiz bilan chin ko'ngildan qutlaymiz. Sizga mutlaq salomatlik, oyga hasratsiz, quvonchli umrlar bo'lsin. Olg'a tabada ishlagan ishlar zo'r o'ngishlarga erishishga bo'lsin. Uylagan uylaringiz, tilaklaringiz qabul bo'lsin. Ömür bitti oqqan suda soğuday, oğa da oğa ekan. Bir kun kelib 75 yaş eshikni qo'g'a ekan. Qoqsin ayda, ussin ayda, uyingizning ko'rina. Yaşayırsız, bir qayg'usiz, o'tigizsiz, bir qayg'usiz umringizning ürüne. Oh
Sen boyunda bilre tonlar ağidillerge jitken. Sen boyunda şişme ağın nik barıp gördüm iken. Bir güzelin sağlam şişmeni unutamazsam onu nişlerimi. Bir güzelin sağlam şişmeni unutamazsam onu nişlerimi. Sağnularını basa almaz yalqınlı hallarına. Belki yollar izdireli uçraşı haklarına. Bir güzelin sağlam şişmeni unutamazsam onu nişlerimi. Nige tuğup üsmegenmin şu şişme yaklarında. Yılmayın göreydim sığıngan şaklarında. Bir güzelin sığınam şişmeni unutamazsam onu nişlerimi. Bir güzelin sağlam şişmeni unutamazsam onu nişlerimi. Rahmet, zorlab qatlavog'ingizga bek zo'r rahmat. Hamid do'stlar, Tuban Kam yog'idan kelgan qonaqlarga so'z berishimiz olg'a taба davom etamiz. Tuban Kamdan kelgan hozir Qozonda yashovchi qonog'imiz xayrli do'stlari Raziya Asqar qizi Sahibovani sho'g'irg'ali olqishlab zo'rlab do'stlar. Jilay Tatar Gumanitar Pedagogiya instituti professori, pedagogiya fanlari kandidati. Fasil efendi, sizni chin ko'ngildan ulug' yubileyingiz bilan tabrik etam. Barliq matur iskitkish so'zlarga qo'shilam. Siz shu qadar g'odiy birinchi ko'rishdanoq Venera Galiyevna bilan birgalab uchrashgandan beri men sizni eng yaqin obayim do'stim kibik ko'raman. Men sizga bek rahmatliman. Sizga sog'lik, salomatlik, büyük ijodiy o'ngishlarga erishishingizda davom etingiz. Sizga imonga qaytargan nasib bo'lsin. Shulay sizga davomli xizmatlar nasib bo'lsin. Bugungi kundagidandagin kim bo'lmagan. Hem shulay sizga naslingizning, millatimizning darajasini ko'tardi, kuch-quvvat nasib bo'lsin. Her bir qopqan rizqingizdan, her bir ishgan tomchi suvingizdan sizga shifolar bo'lib, Alloh taolaning rahmatlari yog'sin. Sizni tug'an kuningiz bilan tabriklayman, hem sizni bek zo'r hurmat etaman. Mana bir turga kelgan. Bu telegramma desam, telegramma to'g'rida oshib qaraymiz, narsa ekan bu joylar. Nendidir yozuv kelgan yubileyga, o'sha baribir o'qib boramiz endi. Abo, menga to'g'ri ekan bu deyarsiz. Bunda Farscha misollarga tegishgan haligi yozuv bo'yicha eng yuvan qo'noqqa degan birinchisi. Farscha misollarning qo'noqlar orasida ham onda u qo'noqqa narsa ishlarga kerak ekanini yozilgan. Farscha kimni ko'rsatasiz? Farscha bizda bugun xo'ja shumavra onun so'zi kim bu ekanmizni? Men qatnashmayman. O'zim bu majlisda eng yuvanib to'lagan kishi turib bossin degan o'shalar bilan bunda. Men bunda yo'q o'tirdi bir kuyov, o'sha malaklar o'ldirdilar Tuban Kamda yo'qlarimi? Hem bilasizmi narsa degan. Yaxshi kishi ko'p bo'larga tegish,
Biz bik yumşak ko'ngilli shoyan kishilar sizga mendan Farsilaboy kimdek biyovi degan. Dayız jibatamiz urush yozilgan. Bizda endi aldin qo'yib jibarar, yubilar hurmatida bu eng sheshsiz qonaqqa degan. O'ldirmaydim buni endi. O'zi yo'q endi jonim, kimdik biyoda men sheshsizlarga o'tirib bo'lmaymi, bir kishiga ko'karib. Lenar efendini taqdim etasiz. Ey, men endi sizni yo'q. Buni bunda chiqib o'qiysiz, bek zo'r harflarga yozilgan. Dili chechlarim aqıllı başımını taşlap gitgenge bir de uftanmayayım. Allah'a şükür jırlap yaşayım, menden sizge bir jır. Jırşı tügününde Japonca söyler, Japonca. Demes, Japon tilini bilen Japonca bir şeyler okum. Всегда алхабала Катя Шерит Папиндерковский, железные японцы, як сидрак сидрули. Задорожничаете як на синку, як сидрак на синку тринку, як сидрак сидрули, на синку тринку тримбампули. Порадинцу унитите у яка синкафу, у як сидрака синка тринка футифу, у як сидрака сидрули, синка тринка тримбампули. Фути. Anladınız mı? Japonca bilmesini. Ben Rusça söyledim. В селе, onun ismi Arxivlakataşeli Papinderkovski. В селе Arxivlakataşeli Papinderkovski жили-были три японцы dedim ben. Onların isimleri Yak, birisinin, ikincisinin Yak Sidrak, üçüncüsinin Yak Sidrak Sidruli. Задумали они жениться, dedim. Як на сынку, як сидрак на сынку тринку, як сидрак сидрули на сынку тринку тринку. Породились у них дети, dedim. У Яка сынка фу, у Як сынка тринка футифу. У як сидрака сидрули, синка тринка тримбамбули. Фути. İsimler elde, kolalarına. Yaxşı rahmet, Farsilaboy. İşte qo'yamiz deymi? Birovning tigi fransuzcha сөйләшкәне күп bo'lmaymi? Bag'an jig'al tag'abiyo deymi? Shundan kibik. Bek zo'r rahmat ham tog'in bir Dirgek var mı da? En güçlü, gayretli kişiye diyen. Kıraşçı kişiler yok mu aramızda? Sabahlıklar cidden. Marcel var bunda. Kuk. Allah'a şükür kadınlarım kuk. Onur rahmet. En uzun boylu kişiye diyen Farsilaboy. Kim iken o bizden? Bikte usesim geçtim günde kişi aşağıdan buyum üstü akıl çıktı. Kubelegim tügeregim orunlukta minip bastım jırlap geri başladım. Orunlukta minip basıp jırlap geri başladım deyip. Elbette endi şoyaru uzun boylu kişiler, zifa kişiler diyenler elektrikten totar korkun değil mi? Hem tağın bir en şoyan kişiye Farsilaboy. O'zini ham Farsilaboyning
Sizge degenler, Farsça buyumda şerefi bilen Şamkay külleşirlik mezek söyleyeyim degensiz. Жігіт шағым еді, үліп ғашық болдым контордағы бірлешме тұрған. Шағирлер сөйтсе, қышқы менен шешек атты қышқы салқында. Қышқы салқын менен шулай тымау түшті менің бұрынға. Тымаулы келеш кеттім шулай қыз шақырған мақсус ұрынға. Отырабыз екеу, мен қалдырғамын яулықтың тапиымда. Әбірін аттып сіз қие кібік сағат сайын кемінде. Утыра тұрғаш тамам ғазиз болдым, сөз айтерге хатта телмірем, жаным димде хаш деп бір түшкірем, сиям димде бірін сіңгірем. Бәлі екен дуслар, тымау білән беші арасында тартышу, құшақпада қыжыны сені имеш, мен хатчу, сені хатчу. Düşkünge şimdi bizden bu soğuk ipten gelsin kala yubiler başlayıp İsenlikке, sağlıkka, tozalıkka, bayılıkka olsun Farsça Bey. Hem de en sıkı garazımız bizde, en kızı kanlı konakka degen Farsça Bey. Kim eken mındar? Gruzinning yozdirib yemasam bugun yemda qatmayman. Bu da elbette biz denenimizde size oysa şıgasızda koşarsa bizim bir kup bilmegen büyülerimiz oynanmagan oyunlarımız olanı eyye burnuna Gruzin kiraptığına kadını bileydi. Muhterem konaklar oynap gülüp jırlar büyüp indi meclisimizde olga tafa devam ederimiz. Hem konaklarına söz bilgelim. Tuğandan tuğan singlisi diyen yubilerine. Rüjüde Hanım, Koşkında doğup üzgen şulayım. Hem tuğanı resim. Onun dostu Roza degan qo'y dirib. Qadrli ham hurmatli Farsila beyim. Seni ixlos ko'ngildan Alloh yubileying, umr bayraming bilan tabrik etaman. Senga salomatlik, uzun umr. Oldagi umringga mehraba bilan tegizlikda bolalarimizning ehtiromim, e'tiborim to'yib, qadrli ati, qadrli bobay bo'lib aldağı hizmetinde hem icadında olmuşlar hem de bizim gururluğumuz olur. Uzak yıllar Venera bilen tegiz ömür ediniz. Tebrik ederim. Hürmetli Farsça beyimiz. Şundan da bütün bu tebriklerge koşulabız. Hem özümüzün isminden aytasınız ki bizni en ağır vakitlarda, en iyi vakitlarda özümüzün kanatını aslında alıp şu Toşan Kazan Kalası'nda kelgende ağır vakitlarda bizge indi şu yardımınız. Şun en büyük rahmetiniz budur. Aytılası sözler bunda aytıldı. İşte bir söz aytır sözümüz yok. Venera Pavla aldağı günümüzde Allah'a Teala bergen ömrünüzni yaşap, birge birge bulup yaşarga yazsın şu ömür söz bayramı yok. Bütün tileklerge uşulamın, biz sizni televizordan ko'ramiz, ko'rak bakışaşı bulup sizge neşe turmuşunuzda Venera bilen çiğlenmeyince, ağırmayınca, balalar bakıtından, balalar şartlarını görüp, anaklar şartlarını görüp yaşayabilirsiniz. Güzel soğuk. Ferdinand Efendi, onun cemaati, Güzel bilen cemaati Züfer'ge sözünü biliriz. Арсен Бey, мы тебя очень любим, мы тебя очень уважаем. Желаем тебе крепкого здоровья на долгие годы. Будь всегда с нами. Спасибо. Я присоединяюсь к мужу, живи и радуйся. И встретимся на твоем 100-летнем юбилее всех этих коллективов. Всех тебе удачи и успехов. До 100-летнего
есть еще 80-летний. Василия бы вот она берса, чтобы всем нам вместе с тобой 80 лет встретить. Мы тебя очень любим, Василия бы. Ты для нас сейчас остался Аглеевой, Исаковой. Моего мужа сейчас с нами нет. Ты для нас сейчас остался нам папой. Для нас самый старший, самый наш уважаемый Абыем. Желаем тебе здоровья долго, на долгие годы. Вот вспоминаю, моя мама, наши родители говорили, такой фарслявый молодец, моя мама, аудан келген, малай. Столько всего добился своей головой, умом, своих родных всех в город. Шунды тараш малай. Тебе еще 75 фарслявый, тебя достали, отживляли. Тебе еще 25 лет есть, так что у тебя все еще впереди, Аллабиса. Надеюсь, ты, да. И все, у тебя всего много, Аллабиса. Аллах Тағаладан 80 жылға қадар yaşatса, бек рахматте болар. Жоқ, 80 жылға қадар. Узған ғасырына. Солай сұрағаным Аллах Тағаладан. Çünkü Мәскеуден жібергеш препаратны, жаңа препаратны сынаған уақытта имтәжігіт шайырып, шуны шлангысын бізге ауызға таба жіберді. Мен бүтінне ағыланған едім. Енді бауыр бүтінне іштен шыққан еді. Мен айттылар врачтар, таған 2 жыл ғұмырың қалды. Деді, бұл енді 55-ші жыл еді. 58-ші жылда өлерген дейшінім мен. Шундан соң енді комсомол билетім бар еді, билетті шығардым да, қаратыманда 80-ші жыл жазылған. Мен айтам 80-ші жылға қадар ғана yaşasam, бір нәрсе ішлеп, жазып, мына қалқан болар едім дедім. Аллаға тағала, менің тілегіме 80 да өтті, 90 да өтті. Мен қараға түсімнің yaşаған өмірімнің. Әзірді. Рахмет тілегіңіз үшін белгілі. Сән сау болыңыз. Мен сізге рахмет. Әйделер бит, егер де кішінің тегі ялғыш қына өлген деген хабарын ишетсек, ол кіші ұзын ғұмырлы болады. Демек енді ол шуңа бұйыралатырған әйбір болған Фарсилабай. Uzun ғұмыр дегеннен, обырлы қаршық мүмкіні біз білеміз енді, ме? Жол тегісті бір кісіне ұлтланып, орман үстінен үшіп бара екен. Қорый олан, оланда күл, күлде су анасы шешім торап отыра. Еш, матур бетіне су анасы обырлы қаршық мұның янынан düşеді. Ох, сіз не ішлеп сен күпет күндіз бүтін орман халқын мысқыл етіп, мұнда киімсіз шеш тарап отырасың деп екен тігінген. Су анасы еш, шибер, матур бетінде оның киіміне болмағаннан табиғат шулай жаратқан енді әкиетлер оны бойда енді ey, qarklaş, нәрсе білесің сен? Бұл бит менің шундай мотор костюм деп айтайын. Обырлы қаршық тоқтар болған ақырсы енді бізде бітейді қызғанышқа қаршы келірсе келішмесе де кішілер көріп ішлеттірген ғадет бар қай бір уақытта емен. Қойдып кеткен де бұтығы тауға яғында үй яғына шешінген де шығып отырған торағын тұтып, қашып есмертіне қойдып келе екен. Шунның үйді аңа кете yazған обырлы қаршықны көргештін. Сен қартлаш, нешлеп отырасың мұнда орман халқын мысқыл етіп деп айтады бұл. Әтігі су анасы нәрсе еткен шуны айта бетінде. Ей, Каши, нәрсе білесің сен? Бұл бет менің эротический костюм деп айтады. Шунан Каши бесмертіне қарап тұрғанда соң бәрін ана өтіклеп кейіп болмады деп айтады. Әліге енді мұнда Аллаға шүкір бір кішінде өтіп кесен жоқ еме, бүтінімізде Субхан Алла машаллағына. Күті ардық. Энциклопедия шылай терпеливый кішілерінде олар болдыралар. Әйтелер енді энциклопедия кішісі болыр үшін, энциклопедиясы болыр үшін бір 10 ел, 15 жыл институтта ішлері керек деп. Олар штучныдағы язушы, энциклопедияны язушы біздің 45 кіші бар Татарстанда. Институтта біздің емес кіші шлей, олардың қалғанары обслуживает. Редакторлар, корректорлар, компьютерщиклар, ресім ясаушылар, һәм башқалар. Бүгін біздің директор Қазақстанда командировкада қайтып жете алмады, шуңа күрә біз енді өзіміз келдік фарсы сахабшыны құтларға. Бүгін міне алып келдік. Шул бір ірішін құтлауының міне папкасын алып келдік. Анда енді біздің институт есебінен жазылған жылы сөзлер. Хәмдәген енді біздің Академия наукының ең зор бүләге почетной грамотасы. Она была екі тілде, татаршасын оқимын. Татарстан Фәннәр Академиясы, Татарстан энциклопедиясы институтының фәнни ішшәнлігіне зор үлеш керткені үшін һәм
75 яш тулу уңайы белән Татар энциклопедия институтының икътисад һәм халык хуҗалыгы тарих бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре, икътисад фәннәре докторы Зиятдин Фарсит Сахаповичка мактау грамотасы белән бүләкләнә. Казан шәһәре, Президент Академиясының Республика Татарстан, Айым Мазгаров. Hafif kırıp bıçaklar. Hazır özümüzün isimlerinde, hazır karab oturamda, bu iki balanı Maydan jurnalında çıkan idi, Firayaga bağışlangan, bir kızurğuna anda eliş itirip işlengen, yorta jurnal anla bağışlangan idi. Şunda indi Firayanın Seri Vatalatıranların hikayesi var. Şu iki bala evi bilen baba yanına konakka kelgenler de, işkin oynaganlar da, etileri bilen enilerin diklik savunganlar. Küteler, Farsit Sahapoviç şehir yapayıp gitken. Indi Firaya balalar bilen indi, otura, yuklatıp da karamakçı bula, yok bular eti bilen savunganlar. Şundan soň bir vakit maşina keledi, kışkırta. İkinci tarzdan balalar metelli düşüp, eti dip kışkırıp, ortalarına da vurulmuşu, maşinanın eşigine açılar, sikirip oturalar da, evini unutalar, ne savundık diler, kaytıp gittiler. Firaya etti. Dün olmağaçlar kıyıla, babay evge kaytıp Kazan'a kaytıp gitti. Tün bik uzundu. Neşik ittirip irtege kadar yaşarsın di. Mana şuşunday hikayesin okalım bir nemete tügül derce özümün anıklarını oturttup Allah'a tercüme yasak verdim. Onlar indi olmay bizim Tatarşanın. Mana meytem mana şunday hal, mana şulay etip meytem kalgan evi bir özü oturup. Ne şu? Bu şulay Farsit Sahapoviç. Biz seni bik yaratağız. Bizim institutu вообще zor семья. Ol şunday dost семья. Onday семьялар bik sirek. Çünkü bizim her bir hizmetkerini, her bir kişi turunda biz bilip turabız. Bulgan kaygısıların birge ortaklaşabız. Matırlıkka siyinemiz, oğuşlarda siyinemiz. Oşum, eytesim kileyinde eybet kolektifte işliyiz deyip, Farsit Sahapoviç, senin hazır min Türk'ü selametlik dileyim. Senin borsu da var. Okşam da var, malın da var, bağlarım da var, onuklarım da var. Tataristan'ın atkazan hizmetkerlerin de var, bütünüsü de var. Sana selametlik. İsen sağ bul, birge şerge yatsın. Biz senin bir 60 yaş, 20 yıl indi birge işliyiz. Bulup çıkayın 1-2 yıldan değil mi? 93'ten. Nu, işlerimiz dik duram indi. Allah berse. İşlik, biremin Rufinova. Dikke kilmeyen bir iki kişi. Ну ничего, меня это бединды. Старушка. Без слов понятно. Экзурагматская фарсараб. Я ничектер хәтта шундай барим белән очрашып, аның белән эшләү бәхетенә ирешү, ул бик зур дәрәҗәдә күрим. Ул миңа ничектер башта шаяртып әйтә, языда китап диде. Шаярта, ну что нәрсә. Я назан Черновой дәмен сиңа. Скемереп отырды, давай, яз. Йоңко. Кавычка. Ну, бик зур рәхмәт сезгә Фарсараб, шул шагыйрьгез өчен. Рәхмәт сезгә, Фарсараб. Мен тағы бір эпизод әйтәсем бар. Farsit Sahapoviç Ленинградқа командировкаға китте. Шәшәкләр турында моның телевидениега передачасы бар икән. Bir мәле телевидениега килеп төштеләр. Мен кашыга басып торалар ике кеше. Мен әйтәм, сез нәрсә? Юк, менә Farsit Sahapoviç әйтте, Гөлнур янына барырсыз, ул сезгә передача ясап бирер. Бу вторник, четверг киләбез диләр. Только четверг безгә оборудование бирәләр. Без сез сырвайсыз безнең нене программаны. Кая барага? Энциклопедиялар җыеп, 2 көн буе баш күтәрмичә бөтен эшне ташлап, әзерләдем тегенене. Әзерләдем инде, өйгә килделәр. Миндә бер инде чәчәкләр күп дип әйтәләр. Инде чәчәкне тезеп куйдым, болай иттереп бүлмәдә. Һәрберсенә инде хәзер китаптан таптым буларның исемнәрен, научный. Шулай иттереп передача ясадым мин анда.
Onu 5'e bölüp görsettiler. Özüm de şapkattım. Şunday batırlıkka barганымda, менә шулай итеп фашист сахаба шундай эшләр эшләтә ул вакытта. Батыр кызлар эшләр. Менә батыр кызлар энциклопедия эшләгән. Анда менә фашист сахаба. Узак яшәде. Спасибо вы. Зур рахмат сезгә безне шундай якын иткән өчен, безгә киңәшләрегезне биреп торган өчен, һәм безгә ярдәмнәрегез өчен. Biz sizne şöyle başkalar юбилейиz bilan kutlaymiz. Kutluların barısına kutlarız. Sizge sağlık, selametlik. Ko'ngil sog'lik. Kelajakda da birga yashaymiz. Dünya matur, çünkü onun kişileri matur değil. Şundan biz Farsilabi turunda başkan avulların birinci eti bilen en iyi ağzından işlemiştik. Özüm mektebini bitirip, avuldan kanat yarıp, şovlap durgan kazanğa kelip düşkende, en birinci tayangan noktaları mene resim alı bilen Samiya payıdır. Men alarının izgiligin üzerine baytara dalmadım, lakin işkirsiz rahmetim. İkinci, bizimle kulaktan üstürep kazanda oynatkan kişi Farsilabi siz buldunuz. Bu vakitinde biz onu bilip de, beylip de bitirmegenizdir. Barısı için, ondan sonra bir yerlerimizden taşlamadınız, rahmet olsun. Sizin yudruk kaderine yüreğinizge bu dünyanın şadlık savaşı da, yuğaltı tabışı da, hem tağlar köklerine sığmaz iyilik izgiliklerden sığan. Şol izgilikler, özünüzge de izgilik olup eylenip koysun dedi. Hem kısqağına özümün 2 yıllık şeyler. Olda eli kulaş şeyip dursun, köngüllerge sıyar şadlıklar. Ölüşlerge diyen kümüşler var, ömürlerge jikler, aklık var. Aklık gitsin sizin orada. Söz birem, әлеге кунакlarga шулай ук туганнары кебек якын күргән, олы хөрмәткә лаек, кешелекле, игелекле, игътибарлы яшь дусларыбыз Яз нәшрияты редакторы Рамил әфәнде һәм аның хәләл җибете Яз нәшрияты директоры Рушания ханым Миңнуллиннар. Сира ханым, мәҗлес башында әйткән иде. Без шушы мәҗлестә Фарсилабыйның тормыш китабын актара башлыйбыз бергә дигән иде. Мин менә уйлап утырам да, монда бүлекләр туганнар дигән бүлекләр чыкты, инде хезмәттәшләр дип инде. Мин мәйтәм, без кайсы бүлеккәләргә без икән дигән, бәлки хезмәттәшләр дим. Хронология буенча карасак, менә без 2009 ел дигән бүлеккәләргә бездә шушы вакыттан башлана безнең уртак хезмәт иде. Чөнки Фарсилабыйны без радиодан, телевидениедан бик яхшы таныш, шунда менә бер теге русча китаплар бик күп инде. Фарсилабыйны шулкадәр теге кеше яратып тыңлый, авторитетлыймы, ләкин ул менә аны атнага бер ике генә күреп, әйтәм, шуның кадәр гыйлемне кешегә ничектер җиткерәсе килә иде. Менә шул Рушания белән киңәште, әйдә, Фарсилабыйга барабыз. Таныштык бит, барды, сөйләштек. Фарсилабыйның болай да бездән башка башка да эшендә хәттин ашкан, ләкин аны инде күпме гомер буе җыйган материал шулай бит, Фарсилабый әзерләгән, аның да шундый фикерләре булган, безнең фикерләр уртакка килеп, шулай итеп без 10нчы елга Фарсилабыйның бакчачылыгы буенча ям-һәмтәм яки безнең бакча дигән китапны чыгардык иде. Аннан соң 11нчы елда булгандыр, яшелчәләр буенча шундый чыгардык. Икесе бергә 20 мең тираждан чыгардык без инде хәзер. Таратып язып тимәйтергә була инде. Бу безнең Фарсилабыйның абруен да күрсәтә, гыйлемлеген дә күрсәтә. Һәм без менә шушы Фарсилабыйдан күрешеп, шушы хезмәттәшлеккә чиксез шат. Шушындай гаилә, шушындай туганнары. Инде әйткән барлык сүзләргә кушылам. Һәм менә мин бер генә нәрсә әйтәсе килә. Фарсилабыйның кыяфәтендә дә, торышында да, тормышында да аның инде бер шундый изгелек бар, ничектер. Ул күрәсең, ул тормышта да күрәсең күргән бит. Яхшысында, яманында, кайгысында, шатлыгында. Аннан менә шушы арашу дәвамында шуны әйтәләр миңа. Аннан менә бу изгелек юктан түгел. Ул анда эшкерсезлек бар анда. Бескорыстие дигән. Хәзерге заманда кызганыч ул сирәгәеп бара торган.
Lakin Farsi abi bir vaqtda da bundan bu makalani yazdım bundan ko'p mutavuş. Qanday bir o аны uylamaydı. Төлемилерmi, ол тапшырулар, ол мәдірсін aytganda аның kadar televizyonda шығыш жасаған кіші ені Күнбатышта деп айтайын деймін. Ол мұғайын миллионер болып тілейін. Миллиардер дейі? Миллиардер да олар. Анда теге минутлап бара бейді, уақытлары не қойса. Фарси абай да андай бір. Шуан бірі... Меганың ақшасы оны қандай жоқ мұнай? Фарси абай саңа bir cevabı ettiğinde uzun ömür yaşadığı gerek, ona sağ selamet yaşadığı gibi. Kalay kopma birgen, çoğunluğunda şulay kişiye nemit fayda getiren deyip, şulay oğanlarga, dostlarga, halka fayda getiren deyip yaşayabilir gerek. Her yamakın bəxət alıp gitsin, alsutanlar kumsun şadlıqqa, yaşav dərtdə yansın yerəğində, qartayırğa bir də aşkına. Bugün bir de Farsiler ve sizin doğum gününe değil balalarını yaklap günüde. Sizin soğuş zamanında doğan balalar, sizin yaklaşıda, saklarga ülgürme, olturda uylamağanlardır da diyetinleriz. Ama her vakit uylağanlardır. Balam rahimli olsun, bəxətli olsun deyip, profesör olsun deyip uylamağanlardır. Ama siz ne şu onlarını ekrin atlap şu basqışqa mingensiz iken, hem şuşunu devlet жетекçileri, hükümetimiz көріп, өз есімінлерін білген екен, бұл енді дәрежә. Әміне халықның шалтыратуы. Меніға бүгін енді 3 әбі шалтыратты, бір 82 яшілік әбі. Фарсиліне бір әлі. Фарсиліне абай түгіл бұл язына шыриятты деп, китап сатабыз, китабы шыққанда шыриятты. Мен китабны 2 елгілік алдым енді балақайым, менен мұнда yazılған. 1 июль күні Фарсил абайының туған күні. Benim isimim Kutla deyip sizge bu 82 yaşlık evlilikte ders şaltırattı. 75 yaşlık evlilikte benim yaştaşım iken deyip şaltırattı. Hem tağın betinisi de köp kişi şaltıratkan deydi, kitap sırap şaltıratkan kişi her vakit sizge Farsilge ayırım rahmet etmeyine deyip aytır. O bir hallık muhabbeti. Mine sizge en zorusu şol deyip biliriz. Hem bizden selametlik dileriz. Sizge de bir zor rahmet. Çünkü ben belki yazmazdım. Benim jiyilgan materyallar 50 yıl boyanda hazır bir 20 tonlar jiyilganlarım deydi türlü işlerde. Onlar ettiler de kitap yazırga kerek sırlar başta indi yaşamakçası. Ana sıkı düşmeyler. Ben yazatırım ala kilip alıp gider özleri basalar. Ben jingileyip gitti. Rahmet sizge özünüzde. Şol orada 2 yıl içinde 2 kitabını 26 şartta bak et ondan sonra anı işlep bitirgeye doğru kildi. Liderada söz yardım ettiğimden de kompüterde olsaydı ben yazıptan ortadan. Çok pek zor rahmet sizge. Farsil abi, ele alar adam, eyteler Farsil ilendi miler, ilendi miyden. Büyük yakşı hatun var. Venera abi, anı koygırtuşu, anı her vakit uylap kılatırışı. Bu rizq Farsil abi'nin ayaramayı, men anı pişirmeyim. Mene qabaq yarayanım, ona gerek qabaq, ona gerek qorabada edip her nerse keregin saylaşı Venera abi var. Rahmet sizge Venera abi. Олай айталар Farsil абай аманда еш аман жүгіріп күнә йөри, институтта да кызларны кочаклап ала дип. Шуңа сезне дә менә яшь булып калдыру ниятеннән менә Farsil абайның оныкларының баласы дип күз алдына китерсез. Менә шу курчакның кайсы җире, шул җирен үбергә кирәк. Кабатланырга ярамый, бер-берегезгә биреп, яме? Менә бер җирен үбәсең дә бирәсең күршеңә. Кабатламыйбыз. Havalanmaz yemin. Dünyanı yaratıp, balalarını, kişilerini yaratıp, yaşayan kişiler selamet kalalarını yaratıp. Hoppa! Bu buldu. Hazır Kurşak'ın qaysı jerini öpkənini kaldırdınız mı? Şumuq jerini koşularınızga biri aytasın değil mi? Aytayız. Hoppa! Bosni trenировка g'ina bo'ldi. Qo'ya, ko'rishganlar shudan shu o'n yoqqa qadam boramiz. 10 yoqqa qadam. Kurşak, izinizden bağladınız mı qaysı jerini öpkənini? Yürüyen aşamalarını seversen, Kurşaklar olur, metrobüs ederiz, buna kullanırız iken. Hayatımda
Ruşen yapmadı. Gel tamam. Aşağı yapalım böyle güzel. Abi canım. Bana gelemezsiniz. Basıcı yerini öpkeniyiz. Ay rəhmət, rəhmət xalışan bir-birinizlə şu ay uğuruyuz əli bütün yerimdən. Barsila bəy, qonaqlar özünüzə yaşayan bitmirə uğuruşub qınaq oturalar. Allah'a şükür ilə sözünü verəsim kilə benim zorlab kelgan, ıllab kelgan Mingula bəy, həmanın xələl jifiti. Fəniyə var. Fəniyə bəy bilan Mingula bəyni qarşı aldık və düzürlər, muhterem qonaqlarımız. Bizden zamanda bayram aldığından yığılışlar oldu, tartıştık, donduramız yığılışlar vardır. Şu vakitte adette bir çiğlerisleri okunda yaşasın Büyük Stalin, yaşasın Komünist Parti diye şunlar da konsert burada anıydı. Şundan dokulaça sili de bir boy tırbaydı. Annem, yaşasının eğitteyin de konsert koyağızın de. Bu bugün rahat bizden, alay değil. Yaşasın eyteler de konsert koyarlar, yaşasın eyteler de konsert koyarlar. İkinci nerse, mene bu yığılışlarda adette mene nege yazılanlar bitinde nerse geldi, tege spisak yazılanlar da indi değil mi? Preniyaga yazılanlar da hazır çililer senden sonra eyteyinde. İptaşlar, mene falan kadlık şu siledi falan yazılgan neşe, prikredin preniya deyip. Prikredin. Yıkılayım beni eytem, ben bugün songa kaldırırlar, başarılı beni kıskardırlar. Kim şortlarda böyle oturdu? Kora oturan, ben de söyleyeyim bitirdi bitirdi. Hani biz yine kaldırsın. Eymet değil, bizi kurağa çünkü bizden sonra söyleyiş kişi bulmağış. Oturarsan ne şey koyulmagan, şey girmegen, rahatlar diye. Mağlup barışa, отлично, bütün sözleri de yeter. Ben özüm şu degelerek, şöylerek kaşağımılgaş, ödülerini dik yönetem. Koy bir kişiler, dik akıllı olsalar. Mulai kenen kursan, yıkılayıp bu etken iken. Çünkü onun boşundalar olmagan, kıyafetin boşunda değil. Tine bizde ol yok, şulay bir. İnşallah da mene elegine siz bittiği bulgar durumda etkeş. Böyleler etkeş. Benim koyman, gün sayın eşkirten kike kadar gül eş. Beni bugün yol kınım edem etem. Koysa gül eşte eşte bulgaç, bir 10 minut dik durası bulsan işe yapılmışsın. Yarıya şu akırdım. Azı dişerken şu durur gider. Ne edersin kilen. Bir siz Bulgar diyecektiniz bildiğinde. Şundan sonra gider sular avadır jilken kime baratır gider kişken yegekler şen dostların tobatırır gider kişken yegekler şen dostların tobatırır bu prediksiyon gibi oldu. Tuğanlarımız barısı da Sanokanallar zor. Çınlak da bu bayram yerindeki karşılaşmamız bayramı bütün Respublikanın oşa oluşuyla zor bayramı olduğunda bu. Hem çınlak da Ömer bu ya zırhlı tırgancılar var bitinde o. Ne şu zırhlardan var. Zirveleriye başlangan bizden Başkırtına kadar, Halkına, Tatarına kadar gider. Angaramazla keyek hayaladırmaz ağlarında büyük tavuk
Boşalar iken, şulay yol açtığını işe göretmen edi. Öteki öğretmen, ben seni öğretmen bir duralım dedim ben. Şunlar da, birinci boşaşlar da, mene, ellerinde kalimlikler, bunu görünmezken mümkün, bütün halk bilmezken mümkün. Dil bakşalar, bütün kişi bilesin. Biz de boşlarız. Sonra koyan bildik, bizim tuğanımız iken sonra bildik. Bakşalar bizim, şunlar da, benim nedir? Dil bakşalar şükürlengeç, mena geçtiler. Men olamızı bakşalar gülenler bilen şükürlenler iken, darülenler tunda süz iken, ekil mene şulay gelirler, yazmadılar şulay yok. Neden bir yolu yazıqdaydı, şunu birinci etap şunu aşağıya gidip etkeni var mı içinde kemek? Hem mene, şunlar da bugünkü zor bayram benim için de ondan feniye şimdi bizden bir tuğanlar bilen Allah'ın adı bilen benim de kirgeç şok kottım özümden şakirtim bilen çalışkanıma Albert benim şakirtim bulmayın da şap oynayın böyle zırlam ediyor dışarıda kaldı 8 yıl boyunca ben de öğrendiğim de o özüne öğrene başladı tam da şapren sıkılı başlagan mene Albert'in ege min bir kovatsat mene bu neyde eğitasem tile bellegiz minde Tuatar Devlet Gumanitar Pedagogi Üniversitesi'nin Müzika Fakültesi'nde min deşep kadırlar bulaşan. Şunda ukra kilegez. Bolalarga bu sayıktı. 30. yılda bize konkurs bular. 9. konumuzda klaslarlık kay. Şunda bir türlü darıcıyabız. Nişikte bolarcım. Andan kılarını biz ilgen bolalar bulsa, istirip bulsa da apşak koyamız nahra kadar. Çünkü oy gulmi deyler. Ama neyden alay doğru bitinde. Bundan sonra şakarıp çıkarsak ellekin bola olur. Bizde o karşı fetnişik bulsa da etlep çıkarıp çıkarıp dedik. Şimdi en sonundan söylemiş olarak şılavarsız diye böyleyim. Hele şeydi çekilmedi hele. Yeah.
çakırı olsa, adı Minoğlu'nu benim her vakit kişiye çakırırlar. Yok. Minoğlu'nu bizim her vakit çakırırlar. Kişilerge, yübülilerge çakırırlar. Yol kimi bula olayım ben. Şunu koysa vakitte gitme bula. Çakırmıyorlar. Mekten Minoğlu sinikine çakırganlardır. Nişler minikine çakırsınlar. Atı yoma barıp kutobarrak gerekli bula dibe bitti. Seni çakırdı değil. Seni çakırdı değil. Viktor Ahmet sizge. Uzun uzak maturitede yaşayacağız. Sizin Minoğlu bilen şaşlıklarınız zor. Bugün minana takım bir mertebe inandım. Gel ömürlük edip inandım. Siz neydi karun ula kişiler değil. İşkirsizlersiz. Şunda kişi için yaşaytıran kişiler. Uanıp şotlanır. Şunu işleyenizge konup yaşaytıran kişiler. Şunlar yaşarık yazsın. Biz kaybına. Bu benim jubiley konsertim. Ne olsa gel iştegelemegen, manda oturganlar 4 saat qararsız. Birinchi yil bo'lib butunlay o'zimizning qoilalar shungina maxsus so'rab oldim. Tabriklar qilsa. Ey, что ты? Bek zo'r rahmat Meng'uloviy. Jig'latamiz deydi bitta Meng'uloviy. Meng'uloviy, men oxirdan deb sizdagi o'pkalamangiz endi artistlarning da bit konsertda eng aybatlarni eng oxirdan chiqaradilar. Bu yaxshi bo'lmadi. Shunday bir yilga barsam, tog'ima o'tira boshlasam, o'tirasan, ey Xudoyim, mensan qopsam nishib bo'lar, mensan ishlar nishib bo'lar, andan nishib jirlarman men. Ezrak jirlab qo'ysam, rahatlanib boshlaysan, shu qilsa. Qarasizlar bor. Men alay turgayim, o'shamshib o'tirdi, Allohga shukr. Bek zo'r rahmat Meng'uloviy. Endi ko'rganingizcha mana Meng'uloviyning xalali bitta aytdi, Farsilabi bilan Meng'uloviyning o'rtoqligi ularning ishkirsizligida, g'aniligida ekan, ularning endi shin ko'ngildan, ixlos yurakdan yonib kuyib yurgan kishilar ekani ko'rinib turadi. Oldida shu ayttirib yasharga yozsin ularga. Ishkirligi kishini bit ishdan kemirib o'tira turgan narsa. Ular bek baxtli, shunday shista ko'ngilli kishilar bo'lib tug'ulari bilan. Ham Meng'uloviy, siz oxirgi tug'il hali bunda zo'rlab kelgan tog'in qo'noqlar bor bizning. Ko'p yillar tug'anlar kabi yaqin do'stlar bo'lgan Farsilabi oilasidan Roza xonim ham uning xalali jibiti Виктор. В первую очередь хочу сказать судьбе большое спасибо за то, что на этом кратком пути дала мне возможность встретиться с таким замечательным, многогранным человеком. Перво-наперво, он много сделал для процветания родного края Татарстана, еще много сделает. Я не побоюсь слова сказать, что это ярчайший изумруд в короне Татарстана. Вот. Значит, его труды отмечены в Татарстане широко, и не только в Татарстане, за пределами, в России дальше. Вот. Но я хочу сказать о его человеческих качествах. Это человек с большой буквы. Он никогда не бросает в беде друзей. Он на протяжении многих лет помогает человеку, который попал в беду, и морально, и материально. И вот буквально наброском, как говорится, на протяжении каких-то лет, я попытался выразить кое-какие слова из жизни Фарсель Эфенди. Итак, Фарсель Эфенди, юбилей Белен. Однажды был я за столом в союзе вашем, на втором, в кругу Эфендилер, Рустам, Фарсель, Ильдар. Речь нам текла так не спеша за чашей терпкого вина. Я вспоминаю те года, они умчались без следа. 4 годика война, тяжелая, затем судьба, учеба, труд, любовь, семья. Жизнь-то очень непроста. Фарсель Эфенди заслужил почет и звание за труды. Он сам сажал, растил сады, чтоб Татарстану век цвести. Профессор он и знает толк, дабы людей объединять не только надо язык знать, а экономику понять. В кругу семьи, детей, внучат обрел ты счастье на года. И чтоб с друзьями иногда мог выпить терпкого вина. Тазылык бекет сына Фарсель. С уважением к Виктору Зайселу Амир Султану. Farsilabi, siz bilasizmi so'ng kimdan tug'an kun ekanini?
Bugün sizin юбилей, lekin sizni Şolludan zo'rlab qutlariga kelgan Gulchechakning Halil jifti Ilnozning da bugün tug'an kuni ekan. Hem onlarning qizlari Ensilega da 30-may kuni 1 yaş tug'an. Endi biz ularga kichkina bola bilan kelgan qo'noqlar sabırgina, motorgina, tinaqgina eng yaxshi porlarning birisi bu bizning. Farsilabi biz endi bizdan butun ovul xalqi g'ururlanib sizning bilan Farsilabi. Bik yaratalar. Rahmat sizga shunday bo'lganingiz uchun. Butun borlig'ingiz bilan biz sizni bik yaratamiz. Ham endi mana shu majlisga bizni chaqiruvingiz uchun zo'r rahmat. Mana ul menga vыбор qoldirmadi. Bulaygina aytganda soylarga qoldirmadi. Mana kelasiz. Bitti. Venera pala shu so'zni o'zminglarda qo'ymanglarda. Mana yo'qisang biz ularga kimni deymi? G'odiy ovuldosh Abid aning bir vaqtda da yo'q degani bo'lmadi. Qaysi vaqtda yordam kerak, qaysi vaqtda Farsilabi yo'q vaqtingizni bor etib bizning uchun shu vaqtni bo'lib berganingiz uchun bizga bek zo'r rahmat sizga. Sizning bizga shunday daraja, shunday mana hurmat bilan keldik sizning yanga shu yubileyga. Hamda endi o'zingizning so'zlarga yozilgan jirni men tag'in boshqarib ketam. Xo'rlaganday ko'zlaring degan jirni Farsilabining mana ozgina so'ylab ketam. Bek uzun so'ylamam endi. Oyirman nazlarimdan degan şiirini İldar Şemsi Muhammadov degan Po'shi ovulidan, ul Oqtanish rayonining o'zishchan kompozitor. Eng birinchi kuy yozg'ach menga berdi-da, mana dey qizlar jirlab qaradilar dey. Yo'q dey birsining de dey ko'ngilina kirmadi dey, eslarimda qolmaydi dey. Ul jirni men dey bir tun ichida yozdim endi mana ko'ngilima kelgach dey, men agarda dey menga dey she'r o'sha ekan dey, ko'ngilima kelay ekan dey, men dey mana shulay qisqa vaqt ichidagina yozib oladigan odatim bor dey. Boshqa vaqt bo'lsa dey, olay dey tezgina kelmaydi. Farsilabining 70 yoshlik yubileyina kecha azirlagan vaqtda bir tun oldin yozilgan jir edi bu. Men buni 2 soatda o'rganib hem biz onu mana shunda birinchi taqir boshqardik. Yangadan endi Farsilabining xayr fotihasi bilan aranjirovkalar yasatib, plyuslar yozdirib, men endi radiolarga berdim. Bek o'shatdilar kishilar bu jirni. Ham endi mana shu vaqtda Ildar abi aytdi menga. Menim deya mana yuragim orqali kechirdim bu so'zlarni deya. Shu xatli ushadi dey, men mana shuna so'yladim bu she'rni dey, jir yozirga dey, oyirman nazlarimni. Ikkinchisi endi qorlaganday ko'zlari, ularni yozgan bo'lgan. Men dey yigitlarga to'g'ri keladi bu jirni dey bermay turdim kishiga dey. Yigitlar bek tilamagach endi menga predlagat etgan edi. Menga birinchi tinglovdan ushadi. Bek motor Farsilabi, siz so'zga usta, shunga da sizning she'rlaringiz ko'ngilga o'tib kirirlik. Rahmat bek zo'r. Mana Farsilabining qaysi yog'i tug'an film bilan bunday zo'r kishilarning betinde aytib ketdilar, birinchi yurib yuritirganlarida bo'ladi deyman. Endi men o'ylayman, ella qo'shan Moskvalarga ketib, Shitillarga ketgan bo'lar edi agarda birinchi yurib yursa, patriot. Allohga shukr. Bizning yonda qoldi, bizning orada bek zo'r rahmat sizga barliq ishlaringiz uchun. 100-150 kishini bir yo'lga qo'shsam, mana Farsilabi bo'ladirgandir endi. Rahmat. Allohga shukr. Shunday bo'lib qolamiz. Öyle
сыңар ерлер ботинкасы. 1, 2, 3. Abi canım жүгіріңді қай? Yok yaramı yüzіңдікі. Орны қалды. Yok енді жеңілдейінде отырасың алайса. Қалдыр. Yok орныңа отырасың. Мұнда отырмайбыз. Ең жеңдейін ішіне. Яраш самауыр. Қалдыра ботинкіні қала ботинкі. Так. Біздің 3 күнә қызыбыз қалды. Қазір қызлар керек бізге қатын қыз сағаты. 1, 2, 3. Өзіңіздікі ярамай. Браслет та ярай, сағат та ярай. Yok абаз айтсаң да керек бар-бір. Так. Ең ақтықтан кім келеміздің? Так. Ой, соңа қалды. Браслетін қалдырады. Өзі шығайынды ойыннан емен. Шығып тұрабыз. Елі ойыннан емен. 2 күнә кіші қалды. Хатта ғымырай. 1 сыңар қадын қыз туфлие. Өзіңіздікі ярамайып жай туфлі. Венера апанақа. Бек рахмет сізге қатнашқанға һәм біздің ілік кішкіна уақытта қатар едірегізіміз самауар ойыны ойната